Show afethu Sithebe ngiyaphila. Nanga ama-post esinawo njengamanje kwaBell sekuphinde kwaphuma amanye ama-opportunities, ama-apprenticeships. So if unama-qualifications from a college, it's either ama-NCOS adwenza noma adwenza u-NCV, awubheke ubone ukuthi awukho into ongafitha khona. Ama-opportunities akhona nama-trade alandelayo. Bani auto electrician, kube millwright, kube officer maintenance, olamika bawu-6, bese kuzoba o-mechanical fitter abawu-2. Uku-apply kwakho uzongena kwi-website yakhona eBell, wenze ngale ndlela ebengade ngichaze ngayo kule enye i-video ngesikhathi kuphume awe-diesel mechanic. Kodwa if ukuthi awuyibona ngaleyo video, ungakhathazeki, ngizokuvezela ekugcineni kwale video into ewumbukiso ozobe ikuvezela ama-steps ukuthi ungena kanjani ku-website ukuze ufike la kunama-post khona, ukwazi ukuthi uma usuwafundile wathatha into zakho ugcwalise bese uya-apply. Ake sizame ke sibone ukuthi kuhamba kanjani. Danke, ngiyabonga.